balik lada ni kan mau hai ni lada di Samla lada ka pateng jong ka jai penriu nang ni kan sniu pide ban kit balik narang kumta nomor ba lada di kun Samla ki basta kim yok kam mau ha da ki ba tradition kim yok kam kim yok recognition ha society kan ji aku lu kimเป็นลำนี่เนาะยันดีหากิดรอกมันต้องรอกสวยเช่นไรกันนี่ก็เลยเนี่ยบนน้องบางทีคนสำลากินเยอะอีกันละเว้ยกับพวกนายแต่ก็ดาวกี่กลอยมันเป็นงบยันดีหางรอกหากินเสี้ยวกี่บักละกี่บักวนใจแต่ก็ดาวงงอยากกินดีเดินจงอันพิธีที่นี่กี่บักบ้ามกี่บักหุ่นมันบ้ามตั้งยันดีมันบ้ามเนาะอยากกับปะเต็งจงกาลาชายกาลาชิสีก็เวียพีวันละดารีบกระจายเป็นรีบที่ซ้ำล่ากินบ่อยใช่ไหมที่เสียวที่ได้บันทึกเพลงบาลากินงบกี่คนซ้ำล่าให้กินร็อกพี่ituกี่บอกเป็นอย่างที่ยูทูบบางทีโดนกี่คนซ้ำล่ากี่บอกกล้อยบันกี่บอกอ้อมบางกี่กล้อยบันพระกับสุรายโรแล้วกันนี่ก็จริงที่จะมีกำปอยเช่นเดียวกันแค่อีกตากันเด็กจริงมาเยอะกันคนเด็กคนกี่ที่จะมีอะไรกี่คนสำราญจะมีอิเล็กชักเลนทีกับบักลาที่กันนี่กันได้กันจริงคลิปกับว่ากับสอร์การกันได้บันทึกคลิปแล้วกันเจ้าบางกี่คนกี่ที่กับสำราญและชาเลชิสนีกินงบหากิกรรมกี่บัสเนียวบริกินงบบางกี่มีอีอยากกันละเว้ยกับบักพนายกินเต็มบางกันจริงสตาร์จะดีกับมันต่อยกินเต็มบางจริงใครชอบจะดีกับมันต่อยกันมาผ่ากันนี้ก็ have a lasting impact กันก็ตาอยากกินปลาเต็งกินเป็นยังไงบ้างอะไรกินปลาคลายกับบุญตาแต่กระดังว่าความเป็นบ้านมาอย่างนี้สโลภาแล้วพี่คือitu ki leader itu ki nang lam jam kini ki sang persai ki ba pakhat tang ya ka bo menta pai ki kun ki ti jang ti pai ki prasa jang ti pai ki kun samla ha ka snok ka thau jang ti ta la wei ki ba kum lo tin ai ye ki ki ha ka ni ka jingkren ka jonga ka nom la an pun put lem address kani kren yang ki paidbah lani ki parlok naga seng lani naga tribe garu lani parlok garu jumi kan mau baham ta ka juk jung social media kan ni address junga bang kren menta kan ni ka jingkren junga menta ka pol pro ko we kami halaya bang akwa kan ai ka message kan ai ka api sha ki leader naga ruhils ki leader jongka jai penriu garu ban ngakwa soban ngan kuli kan ka api junga ngakwa ban pen kan mau ha bahaga khatndai spa nyau boa kan de jing smu thu jonga kata kan de jing smu thu jonga shimet nga smu thu kum ni ba kinong yalang ka khasi jantia kinong yalang jongkari nyau trap jongi hakapor khat hakasnan khat khandai spa nyau boa kimdei ki babi hendrei ki babaha nagadau jong ka jingphang ka jongki wala da kadon hangni ba ka resolution policy ka dei on the basis of population lengba hakanong rim jong ka jingbun pai hendrei ki nong yalam jong ka rikasi jongi hakato por khat khandai spa nyau boa ko bongiyo ya ka state la jong ka no ha they exercise love and empathy ki pen iya ka jingpha ka jongki ya ki pat bad ya ki chat pen riu garu kan mau hai kata kam dei ka jingpi ka jongki kam dei ka jing lengkot jingbot jongki hindai ka dei ka jingpha ka jongki bani ki pha ka ki i ba ha ka to ko por ki dang duna bha ki chat pen riu garu chat pen riu achik ki patrei ki kam sarkar kadang hinai la ki bagin kambun hagi kam sarkar kadang ki tre bagin benjuri akan nika 40 40% reservation ini ka nyutrak bat ya ki acik
Malay kadi ke jimbaha jimpi ngangam ong bagade ke jimbakla ngangam ong bagade ke jinglengkot jimbot jimpi ndrai kadi ke jimbaha jimpi ki perkat ya ke jingsak di bagai jimpuna jong kipat garu kipat garu nanti kadau ngakwa panai kani ke citi kani ke message sya kipat garu hagani kapo Api kalong kami. Appeal to the leaders of Garo tribe. To the leaders from the Garo tribe, I would like to remind you, more than 50 years back, in 1972, our Khasi leaders in their goodness, towards your people, that they were willing to accept this equal percentage of 40-40 reservation. Even though the population of our Khasi tribe at that time is much higher than the Garo tribe. Our Khasi leaders choose to exercise love and empathy towards your tribe and were willing to put their own Khasi tribe to sacrifice all these years. And repeat them. Our Khasi leaders choose to exercise love and empathy towards your tribe and were willing to put the Khasi tribe to sacrifice. Now, more than 50 years have passed. It is the Khasi tribe turn to look to your people, to request you to please return us the same love and empathy. Now it is a time of the Khasi tribe to request to your people to please return the same love and empathy that we really need this time. You, the Garo leaders, please remember that there is plenty of goodness in the hearts of your people. And repeat, please remember that there is plenty of goodness in the hearts of your people. And if you choose love, peace, and empathy, even your own people will respect you and salute you more than ever. We know how hatred and injustice have destroyed humanity, the whole world. Why not this time we choose love and empathy? Why not this time we choose love and empathy during this time of struggle or during this challenging time? And let us be an example to the world. Let us be an example to the world that we choose love and peace. Let us be an example to the world and show that we choose love and peace. And we are matured enough to handle this time peacefully. And we are matured enough to handle this time peacefully. Thank you. Kan mau hai kini perok ni, cawangan pulput. Borok nangi gituan jumpa. Borok nangi jumpa. What parlok Garo ini? Kenal hai orang. What parlok Garo ini? Borok kita jumpa. Henry, lada kini ki alam bakla ki ID karuan ke sini. Kadang berkuli kau tu ka message bagi don kam ha beta bansu tu boro ki jai sendiri boro nangi idon la ka jom jumpa
But in burung ya kinu ibaya ta kananti ka babaha. Denam dai. In burung ya ibaya ta kananti ka babaha. Na sakda ngong ipi bakani kam ikerpa ya ka jimhan jengki parlok jengi na karofins. Ikerpa ya ka jimhan jengki. Makin snowsen nila sacrifice mangi san paus na. Snow ban snow tu ya kani. What have a bun kisna. Ka jimpun pa jengi ikasi janjia. Kalau buon pa banyak Henry menta kalau ada kenti jengki bagi penpai ya kajing pa sengi makin penpai kajing pa sengi makin suto lem ya kajing hitam kajing suto lem ya kajing jenjar kajing menta menta kata orang OEP bahkan ni kajing demand kajing kerpa jengi bahkan ni kajing kuat jengi pentumai ke resolution policy kan mau bahkan ni kamdei bagi kuat bantu ya ke bomdei ke jengi mereka dei ke hok ke jengi nama bahkan resolution policy kadai on the basis of population kajing bon priu di nang ni syakmat kamlei ngila sacrifice ngila len ladi ni san paus nem ke baladet ban nang ni syakmat pat ni kerbat ya kajing pa jom perlu kesengi negara garo friends makin ai kata kajing pa makin pek jengi dah kajing pa makin ong ba tom mentau filaya bun pa kadai hok kasong hok ya pi opin yo kambo kata ka bagi don kam bakadai ka hok ka jengi yi minta ngilaya bun pa ba ngila ya ki perlu kesengi kasan persen kemau hai orang ila tam kasan persen katung ka census arajar katway ila tam ngamtip la kawan ni kan census arajar katway kan nong tumlu ka census arajar katway ila tam kasan persen kala dei hok yang i bangin yok tam ya ka bha kata kata so bangan punput ngasih kuah pen kemau ya pi pai ba i jago beriu nyau trek makan mau berpinam syak penbi haki buon gikan bun nani gijing talk dan bagi social media dan bagi YouTube berpair makan mau yang kani tang kani gawe ba nada PUI kenu gijing talk social media tam kabak kem don kekerteng jong unong talk kemau kata nada don kenu circulation Kijing to social media WhatsApp Kibong don ya ke kerteng jong unong to Wat jungit ya kita kijing to Jadi kijing to lam ler sudah Unong lam ketin jong ka sang BPT Menlin hamau poru hap dan pencai paidbah Unong lam tin juga BPT perlok jonga Bas kemar poru hap dan pencai paidbah hamau por Balik banyak kini message social media ibu penkul mar paidbah mga ong pi kan mau hai kani ada ki wan dum kini judge message kini ki jing talk ki bom don ka kerteng jo bunong talk kini ki balam le ma jing ni nama belada issue talk kem bu ya kerteng itieng nama bu talk ya ka bom dei itieng yo sha pen pai dia itieng yo sha pen pai dia kata what you make ya kini message dibayar di social media di bom don kerteng jeng unong thok tingong ipi ini kajingnya ki kadetang kajing sedang but ikermen dan ni syafan ada don kam yang ajai beriu jeni bangin yami bangin peni ba we mean business bangin titia ya kani ga phang jong resolution policy in mi syafan akan dulu por maka don kam ma kana di kapor balari feel benda nari kapulam benda kan mau kanam jia shu no ya kita pergi kali kapor this is the best time bagi correct ni bagi penhab yang ni show mention aku beli saya sih ya baru berhenti banten ya kita ni jingialang bagi tik pada kalau ni sitom hantam kilo kuri ini gabon ni di suku yang kecil yang kia kasan yang ikut di kalawai
yang menjaga dia. Bagi perok borok, ada tiramba, Samla dihabarit borok kepada masyarakat kita. Kublai sibun, kublai siajarmu, kau kublai berdekat pekerja berdiri sini, bagi semua berbahas ini, kublai berdekat batu jingialang sini, keluar kali sini, ubah arden, batu kublai mulai ke jingjok yang ke jingbah, haluan jom ke jingslim, kublai sibun. Kublai sibun Gau Samla sambor lang belaai ni yang tu kenten siar kenten lupa hari ni apa.